G1 Solimagamo Evedra channel leyi kulukumba misava hinkwayo ku mitisela swilo swa ximo xa le henhla. G1 Solimagamo Evedra presenter hi khensa na cameraman ya hina namuntlha hi khensa na muhumelerisi wa hina hina Dr Mashaka kwala ka channel leyi kulukumba. Dr ikombela mixevo ta vanhu lava nga ku hi xevo ta vangiseli na vabukeli va hina va hinkwavo. Yeah. Hi mina Dr Sithole Mashaka. Okay. Nikombela ku rhanga namuntlha ni mitlakula hi swivutiso swimbirhi ni vheta ni ta hi swimbirhi ku fana na tipilisi. Yeah. Kuna vanhu va ku tala loko hi kha hi vulavula hi ku na gona va gcina ku va lahleka va nga swi tivi ku loko hi ku gona ku vulavuriwa hi yini. Xa vumbirhi xivutiso i ku loko mina no ta sweswi ni fika ni teka gona ka n'wina ivi ni hundza misaveni lava va ku va sele kaya va fane va endla yini gona leriya va ri vuyisa va ya mahlweni va ri tirhisa ri ta va tirhela kumbe ku endleka yini? A ndi ku gona i nchumu lexi xi nga cheliwa murhi mara vito ra gona ro va gona i vito rin'we mara magona ma hambana. Ku na gona ra business, ku na gona ra vunyanga, ku na gona ra ku khoma muti, ku na gona ra ngoma. Ra ngoma hambi bava va famba fanele ku swi ku a va endlisa ku yini loko ngoma yi nga ta pfaliwa ta tshama yi ri kona ku ta va nga ta asala a ya mahlweni na ngoma. Ra business na ro lexi nga ku fanele ku mi huma mi ya batihlolo mi ta ku gona ra business leri loko hi ri teka hi tlherisa a yi nga ta tlherisa na business na swi endleka ku mi teka mu ku no hina hi business va teke gona va endla business ra vo ri famba kahle va va na swilo swo tala kumbe va ganya hi swi veke so se va lova ku lova ka bava mu ku hina hi lavi gona mara business mara lava and then business ri tiso yini i gona mi teka gona leri mu ri tlherisa ka nyanga mi tlherisa na business xin'wana xi vhela xi wa sala minkarhi na nchumu se lexi nga kona loko ku va mutswari a siya gona mi fanele ku mi ya cheka ku sungula kumbe ku batihlolo mi ta ku gona leri hi nga swi kota ku ya mahlweni na roho kumbe ho ri teka hi ri tlherisa ku ta famba yini ku ta sala yini swi right sweleswo. Okay. No swa twisiseka. And then gona ku vutisa ku mi endlela ku mi kota ku twisisa mhaka ku loko va nyika munhu gona ku na mirhi leyi va mi tirhaka hi yona ya ku a kota ku fambelana na yini na gona. Okay. Swi nge endleki ku ri va lova kumbe mhani va lova va siya gona u vhela u ri teka u ya mahlweni na ro u nga tirhiwanga hi mirhi ya ku fambelana na gona ri nge ku tirheli. Swa twala swinene. Minkarhi yo tala loko ni ta laha ni fika ni tivutisa xivutiso xin'wanyana xa ku ni vona ku ri na va ka mhani vo hlaya mi teki tshengwe hi Xitsonga. Ku na vanhu vo tala munhu ti katsa na mina hi hluphiwa hi munhu wun'we mi kuma ku i khomisa xivixivi so n'wina loko mi kota ku va controla vahlayisiwa i ntokoto wo karhi mi nga na wona kumbe mi tirhisa murhi naswona ku tikeliwa loko mi hlanganaka na kona loko ri ku kona hi kwihi? A ni ku xo sungula mhaka ya ku teka tshengwe vavanuna hinkwavo va lava tshengwe mara va chava vavasati va vona ku va hlamusela ntsena ku ni lava ku teka nsati wun'wana a tlakula xikandza ku u ri yini ya mi phela ku a no tlanga leswi a no fanisa leswi ni nge swi endle ni kaya ka hina ku hava se leswiya xo sungula swi lava ku mi swi lava ambilwini mi tibyela ku ni lava ku va na vasati vo tala. And then mi va mi nga chavi ku vulavula hambi ku ta va na mirhi leyi nga ta va koho yo va ya ku tima ndzilo kumbe ku va akela xivaya xa ku hambi i va a kwata a ya kaya ka vona va fika va mi byela ku u hlupha yini munhu wa vasati vo tala wa u nga fambi a nga swi tekeli enhlokweni ma ni twisisa. Se leswiya ku va mirhi i ta ndzhaku mirhi leyi mali xi nga koho xo sungula u fanele ku u swi rhandza and u tiyimisela hi swoho and then swa pfuna ngopfu leswiya swa ku va na vavasati vo tala swi pfuna ngopfu swa ku a wu vi na stress. Phela mati vasati un'we loko u kwata i tala indlo hinkwayo swi fana na movha loko u va movha wun'we u staka u famba hi mukondzo u khome parts u lavana na ti-parts ka ma loko u ri two ya timovha loko u staka lowu a wu teka parts leri u chela ka movha wun'wana u driver famba ya xava se loko vasati wun'we mi va na problem
mi ta za mi vulavurisiwa hi xin'wanana xi hala ka mhaki xi hala ka bava mi sungula ku vulavurisana loko mi ri na xin'wanana loko ku nga ri na n'wana eyi ku ta laveka malume kumbe hahani va nghenela hi xikarhi mara loko ku ri na vavasati vo tala ku na hahani ku na malume ku na vantsongo ku na hinkwavo va koho hi mhaka ku va tele nyana na ye loko se a kwatile a ri 1 kwalani va ri 10 a vona se mi le ku hlekeni na van'wana na yeta za se a ti hlekelela na hi va tsona ku laha musi swa fana la hambi no kwata swi nge lunghi a ku cinci nchumu se va pfuna ngopfu na vo loko ku ri na vavasati vo tala a kaya tanihi mina vavasati va mina a va talanga ni ta ku va kohonyana hi mhaka ku loko se va tele swi vula ku va ni tikela a va talanga so ku va 12 ntsena mara ku ya hi mina a ni si fika la ni ya ku koho nda ta ya mahlweni se na vana va kohonyana va talanga sweswi ku sele 63 ku na 63 sweswi mala ku ngetela awa va ko van'wana va le ndleleni va le ku teni loko mi kha mi vulavula hi mhaka ya ku a se mi tikela vasati lava mi nga na vona swi endliwa hi yini ku ri nkarhi wun'wana loko vanhu va ri tin'anga va tirhanyana xinkarhana se ntirho lowu gqina wu va tikela va nga ha koti ku yisa mahlweni ya ka tin'anga hi na problem loko mi huma ku thwaseni mi vuya mi sungula ku tirha ku ta vanhu vo tala va lava swilo ka n'wina swa ku na n'wina swin'wana a mi swi koti se ku byela vanhu ku ri leswi a ni swi koti kumbe mi ya kombela ka un'wana nyanga van'wana va ti byela nga ku a va tivi nchumu va fostela ku endla ku hlanganisa mirhi yo ka yi nga tirhi va nyika munhu ku ri a va nyika mali and leswiya a swi nga ta fika swi tirha mahlweni ya kona vanhu va gcina va nga ha vuyi and then loko se kwalano a karhi a nyika vanhu mirhi wa swi twa ku mirhi lowu a yi wolo a wu lavaka a ni ku xikombiso munhu u ta ka i lava murhi wa ku a fuma i na business wena a wu se va na murhi wa business na we u hava business u vhela u sungula ku hlanganisa mirhi ku teka murhi lowu u ta endla ku vanhu va tala ka we a businessini ku ta vanhu va 100 mara ka we nyanga hambi 5 ya vo hi siku a va fiki lava taka ka wena ma swi vona ku se vule ku yi dila yini mara ku ri ku swona Dr. Mashaka swa pfumeleriwa ku sweswiwani mina ni nga kota ku ba tihlolo ni nga ri na murhi wa ku tshungula ni fika ni ba tihlolo ni ku byala mhaka ya wena ntsena ivi ya kuma murhi wa wena kun'wanyana na swo hi wihi nkoka wa ku ba tihlolo khale ko leyi humaku ko a swi ri so a hi na tin'anga to ka ti nga bi tihlolo ti tiva murhi a hi ri na tinyanga to ka ti nga ti ba tihlolo mara a va lapi na a va fembi ku va na loyi a fembaka ntsena hi nyamusoro loko mi fika ka ye mi ba tihlolo a mi byela timhaka ta n'wina hinkwato mi tlha mi kombela ku loko ni suka la ni nga ya ka mani a ku no ni byele mavito mambirhi manharhu a tin'anga leto ti tivaka ni kota ku cheka ku hi mani a nga ta kota ku lapha u ku no Zitha Chauke Maluleke Rivisi mani a ku no famba ka Zitha ene van'wana va ku byela ku famba ka Zitha u ya mi byela ku a yi endle leswi na leswi na leswi u mi byela ku rhume hi mina loko se a heta ku endla Zitha luya kumbe ku biya muti a biya muti kumbe wa femba mu femba endla hinkwaswo a heta mi tlhela ka ye luya wa tihlolo a ba ku no i endle kahle loko a nga endlaka a no i endle kahle mara ku sale lana la famba na mi byela a hetisa la va koho ya mara ka sweswi i mhaka ku ya ndlala munhu u ti endlela hinkwaswo ka nga wa thwasisa i humesa ngoma wa ba tihlolo wa lapha wa profeta ku ri u hala na hala i mangajani ma ni twisisa se ko va xinyana lexi mara ku ya hi nawu loko swi endla so profeta u tlhawo va nyanga hayi leya i mbambambamba leya ya kuma swin'wana swi nga ta famba hi ndlela ya kahle swa ku u ta tirhisa leswi u swi lavaka wa ha tirhisi nyiko ya wehe ya Xikwembu kumbe ya Xikwembu u ta va u tirhisa i mhaka ya ku ni lava mali that's why vanhu vo tala kuma ku no vi nge teki nkarhi wo leha va ri tin'anga swa twala swi mi kumeka kwihi Dr. Mashaka xaka ra mina ni kumeka a Jane Fess laha Vereeniging hi ko kaya ndi va ko masiku yo tala mara ni na ti-branch to tala ni tirhela a Jane Fess a Tzaneen a ka Mhlaba a JB section ni tirhela a Polokwane 78 Paul Kruger ni tirhela a Bogomo ni tirhela a Thembisa Makhulong ndi va ko Sunday n'wana yin'wana ni tirhela kanjaka ndi va ko kanjaka hi Mgqivela ku ri Mgqivela leyi ha yi share Mgqivela un'wana ya kanjaka Bungeni Mgqivela yin'wana ya Bogomo mara Jane Fess na Thembisa anda kumeka
Okay. Nambara ya riqingho. Riqingho yi 073 20 98 376 kumbe 082 044 7626 na khensa vayingiseli na vavukile va hina hinkwavo hayi ya famba na swi ni fona le vanhu va Cabo Delgado ya vanhu va Botswana no va fona vanhu vo tala ngopfu swa khenseka swinene hi khensa ku va mi kha mi hi landzelela a khensa na le ka muhumelerisi wa hina lava va tshamaka va ri kona minkarhi hinkwayo va tshembeki ngopfu ivi hi khensa na cameraman wa hina lowu a ngo sungula na cool. Fine. I'll do it myself. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.